all the curriculum. Okurambura okukurirwa Executive Secretary wa UBTEB Onesmus SJ kandi ababandiza hitendekero ya government area Kachika Technical Institute. So ntutatse kureba bareba bambakora ibikombe kamwe bireba abo kubizamo bareba abo kubazira abamashanyarazi n'abamizi bino kora upati eitweta practical kwegezamo umbite bakushoma mu class then n'abantu abo kujyana babareba namuhandikira muheno akumuhereza max ejo nene pepo kwayo munde nakurira ngo uko amateka gitu gakugari kugira ngo abana basitame bigezo kugashayishatu bakwatobuyire batakashikana hihi then abuja kugoregezo byabo asai ground kugira ngo nabo bashaho mbuyire so kujya kugira ngo ekitwa planye cyo na kikireho amashomeraga gakitiro mu ngora ahishomerera abashije abakuru bariyo bashome imyogo etari yemwe nemwe kandi bino mujinya ryo field kumarobire gukora konka obwiro mazoro field harhemero muyibaye nbanga kumpereza agwesonge kugira ngo tunyine bitawukwemarira atukushire kunka nitegateka twinja kushanga rugomere ukashangire byoro ukurugera na field experience imbere ukahanuya so ukubyinta politinga no kugira abashomesa banje kuba kunshoboraje biso wa kuteka mamani umubanda bariyo bashoma harimo nabishiki kandi abana bo bariyo bashoma imyogo etarukushana kandi umwana w'umushiri ubona ashazanye mu kikosi kugitunga kandi ndikunda kandi yenda kuba engineer ebonire just uremezo urumukanye no kutembe chikondo ko kacho basa konko kuwa yarengeje ninjwa yarenga Nindeba enamba yabishiki abakwenda kusoma skills negumane yiyongera buri mwaka abo kuba ko mwaka gukwire tukatwina abana babishiki 50 konkati twine ansanzo na batanu abejo mutwaro gumwe na 2 nibo bashitamire vuzo bya UBTEB okwetorora centers Rukaga Bernina omwihangariona gasha kwa Susan Charsima.